Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Hisham Abi Hamid aka Hisham Proton. Hari Sabtu ni memang kadang-kadang hari yang betul-betul banyak kerja. Sebab apa banyak kerja? Sebab kita nak settlekan kereta untuk customer ambil esok hari. Esok hari apa? Esok hari Ahad. Hari ni hari Sabtu. Mungkin video ni akan release hari Isnin ke hari Selasa ke. Tapi tak apalah, kita nak bagi tahu kat sini, bila banyak delivery, memang banyak kerja kita nak buat. Kadang-kadang kita nak submit loan pun tak sempat, nak follow up customer pun tak sempat. Kadang-kadang dah terbuka Wasabi tapi tak respon. Kadang-kadang jadi macam tu. So tugas sebagai customer yang berurusan dengan saya, minta tolong follow up saya, minta tolong kalau boleh lah, tanya je saya, follow up je saya, tak apa, saya akan respon. Mungkin ambil masa, bukan ambil masa daripada pagi malam tu saya baru balas. Kadang-kadang saya akan respon serta-merta, tapi kadang-kadang masa ni mencemburui kita, kadang-kadang tak sempat untuk kita respon. Jadi kalau contoh nak tahu, memang kena follow up. Selepas dah follow up, barulah kita tahu progress macam mana, ataupun kita nak bagi tahu status macam mana. Apa-apa pun anda memang kena follow up saya lah, sebab saya takut saya terlepas pandang. Banyak sebenarnya kes yang saya terlepas pandang. Kadang-kadang saya tengah Wasabi orang lain, tiba-tiba Wasabi masuk, saya lupa respon, saya minta maaf. Tapi saya cuba apa yang boleh untuk kita dapatkan, realisasikan kereta kita. So apa-apa bero je saya, Hisham Proton. Assalamualaikum.